Pozdrav ljudi, ovdje je Fraps Team. Danas je sa mnom jedan moj prijatelj Shane Fight Tuts. Tako se zovem na YouTube-u. Tut to znači tutoriali kako god. Ok, danas igramo, da, bit će njegov kanal u deskripciji i evo ga, igramo Hunger Games. Objasnit ću vam u toku igre šta je to, evo, 5, 4, 3... Hunger Games je takozvano na našem jeziku igre gladi. To znači vi se takmičite protiv drugih ljudi da nalazite čestove po Minecraft mapama i da budete što jači, da nađete što bolje na primjer stvari i onda treba da ubijete sve ove vaše protivnike, tako da kažem. Kad sve njih ubijete i vi ostavite jedan i vi tu pobjeđujete. Znači nas statili poentu ove igre. Da, što se tiče Call of Duty-a, morao sam da prekinem zbog nekih privatnih razloga, a i nije se desilo ništa bitno, zato što je ostalo samo objavna špica, tako da nadam se da vam se vidi ga. Imam gruzu da ga gađa. Ovaj server na koji igra Ivan, to jest super, i ovaj na server na koji igra Ivan, tako, ili Fraps Team, jedan od članova, to je krekovan server, znači ima server običan, znači igrate, preživljavate, ima Hunger Games, ima Skyblock, ima tu puno stvari, znači Ghostcraft i tako dalje i tako dalje. Znači ovo je baš dobar server i link će naravno biti u deskripciji. Estete li, nemaš pojma da igraš. Nema veze, probat ćemo još neku arenu ako može, ako ne, nikom ništa. Evo, ušli smo u neku 14, ok, da glasa, ok, nema potrebe, naši game starting in 20. Ok, da, moj prijatelj koji se čuje, to je moj kolega, ne igra danas s nama zato što, neka vam on kaže zašto. Tehnički problemi, a ti tehnički problemi su bad card video drivers, da, i znači puno sam stvari probao da uradim, a međutim nikako ne mogu, međutim znači ovako, šta sam sve probao? Probao sam da update grafičku, znači nije uspjelo, probao sam Windows update, ništa nije uspjelo, probao sam, brate, da instaliram Nvidia grafičku, nije moglo, probao sam Intel grafičku, nije moglo, tako da, brate, sam odustao i brate, imam AMD, da znate, da mi ne kažete instaliraj AMD, znači imam AMD, da, imam, ko to priča. I ako imate neki drugi predlog, brate, mislim, ne znam što sve može još, i da, imam osmicu, to vam je sedmica, bukvalno ista, nije XP. Znači, nemojte mi govoriti ideš tu properties i tako to, zato što to nema. Okej. Dobro, mislim ovo je malo lošija partija, jer mi izgleda da nigdje ništa ne imamo. Šteta velika. Tako, da, ubiše me. Nema veze, to je to za ovu epizodu, znači igrali smo u 2 epizode, nijednu pobjedu, ali nema veze. I da, pišite u komentare koje igrice treba da igramo. Ja idem, moram da vas pozdravim, tako da mi se vidimo u sljedećoj epizodi i posjetite moj kanal. Ćao, čao. Da, doviđenja.